Mentau benai Jun arajar apoi like ki kam hapo Meghalaya bat kabaningkong kalonggumne ka PHE jangka Ribohoi district ka recruit mentau benai arajar apoi ki kerteng jugi pos ilongkumne IMIS co-coordinator bat ka WQMS co-coordinator ka last date jangka interview gede shpautrek panai Jun arajar apoi ki details jangkini ki post kilongkumne harum ya ka post IMIS co-coordinator ka balai ka post ka tulap gede arpo hajar shibenai bat ka educational qualifications kalonggumne pihak pendap ya ka degree haka BCA lani ka MCA lani ka BSc haka computer science na kanu ka university lani ka institution ka papau ya ka post ka baar pat ka badai ka WQMS co-coordinator kaniru kalai ka posi bat ka tulap ru kumjo kadai arpo jar shibenai bat ka educational qualifications lani ki jingdan kam kadai bau candidate lani kitu ba apply kila ha bandai ban graduate haka science na kanu ka university lani ka institution bat ka major subject bapisham kadai bandai ka chemistry ya kini ki post apply dagane ka PHE mendang kam ban apply online na kumno tangbatang gitu ki candidates ki ba la pendap ya gitu ki educational qualifications ki haban lain syaka jaka balong interview but habra ru ki original copy jongki kot kisla ki badon kam mentapa ingin pe saya kani ka post ka balai haka Meghalaya Public Service Commission lani ka MPSC ka kerteng jong ka post kadai medical health officer kalas date man submit ki application kadai hau khatsan tarik banai Jun arajar apoi mentangan ay ki details jong kani ka kam medical and health officer kabalai sispa arpau tili ki post ka age limit kadai arpulai hado sapoi snam but karan dan ka relaxation sansnam ki SC lani SD ka salary lani ka tulap kadai jangka pay level khatsan jangka revised pay structure ka educational qualifications pan lani ki jingdang kam shabafin apply kani ka post kalonggomne haban pendap ya ka MBBS lani ka no ka degree ka ba equal ya ka MBBS na kanu ka medical institution hapo India lani Shabar India bala registered bat ka MCI ti gitu ki badan jemut ban apply kani ka post medical and health officer jong kani ka MPSC pihak ban apply bat pihak ban submit ki application through online pihak ban klik ya katuk batho online application naka website jong kani ka MPSC kabadai ka www.mpsc.nic.in ki official details ni official notification jong kani ki post baro jong kani ka MPSC bat ka jong ka PHE ru la ay po description jong kani ka video